सोमारा रेश मागोस चांदोर कासावली वाठारात फामाद थ्री किंग्स फेस्ट व्हडा दबाज्यान मनयले। नाताळा उपरांत 12 दिसांनी जावपी हे फामाद फेस्त। ह्या फेस्तान नाताळाची परब सोपता। 3 राजा जेजू क्रिस्ताक मेळपाक वतात। ते ह्या फेस्तात प्रतिकात्मक रूपान दाखयतात। पळयात काय मन भुलोवणे खीण। आयज आमच्या ह्या गांवांत रमेश सायबिणीची फेस्त आनी ह्या फेस्ता सुमार आमच्या गांवांत भोव आदले परंपरे प्रमाणे ते भुरगे कुयेली आरोसी कांसावली ह्या वाठारांतले राजा कशे न्हेसतात आनी घोड्यांचेर येतात आनी हे मिसांत वांटो घेतात। पूण हे फेस्त जावन आसा सायबिणीचें फेस्त, ते फकत हांगासर येवन वांटो घेतात त्या मिसांत आनी हे भशेन हे फेस्ताचे एके भशेन परंपरा सांबाळटात। ह्या फेस्ता सुमार तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सगल्या भावार्थ्यांक तशेंच ह्या फेस्ताक हाजीर जातात त्या सगल्या भावा भयणीक हांव उनुनीत परबी दिता आनी रमेश सायबिणीचे परबे सुमार तांकां रमेश सायबिणीच्या विनोदीन देवाची पोट बेसावां तांच्या फॅमिलीचे तांच्या वावरा धंद्याचेर मागता। हे आमगे थ्री किंग्सा फेस्त वर्सावडीचे जाता स्वताचे आनी हे फकत रे जाता ते फकत गांवकारांकूच because they are the son of the soils and which has been given only for them because we have like different families, Wangos, like each we have like 3 chapels. We have one church which is our main church, Kansalim ही आमची व्हडली इगोज आनी आमची 2 कपेलां आसा, एक कोयली आनी एक आरोसी। सो तितूंतले एक एकलो वांगराचो एक वर्साक रे जाता एक एकलो। सो every family from each Wango gets the chance every year and रे जावपाक भुरग्यांक कुमन्यां दिवपाक पडटा। कुमन्यां दितरी तांकां रे करता। And he gets the privilege of being the king this year for the Feast of Holy Epiphany. Thank you very much. Today we are celebrating the Feast of Holy Epiphany. In this feast, this is a very unique feast which is celebrated in 3 places in Goa. One is in Rias Magos, one is in Kuelim, that is Arosi and Kansalim Kuelim, and the third one is in Chandor. Here there are 3 villages and kings from 3 villages. They ride all the way up over here to the chapel, and they depict the wise men who went to visit Jesus Christ with gifts. The 3 kings which come here are selected from each village, Kueli, Arosi and Kansalim. It's a very prestigious event for them and they are very lucky to be the kings. You know, it's very religious, thousands of people come here. It's a tradition which has been kept by this village. Can you give more details about the tradition? How it's from the every Wangod, from one Wangod from each village, Kansalim, Kuelim and Arosi. So they have been selected and much in advance, 5-6 years before. They have to be receive first Holy Communion and then they are able to be one of the kings. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगावकार आणि मनीषा जाधव।